Mwaramutse Yesu ashimwe. Tambira Imana kandi ndimo ndafashwa n'ibisirimba cyane. Haguruka, amaguru yawe akiriho, shima, sirimba, byina. Fata inanga yawe y'amaboko y'imirya 10, komera Imana amashyi. Iyo ni inanga Imana yaguhaye ugendana. Niba ufite ipendo rivuze, vugiriza Imana impundu, ramburira Imana amaboko. Ubonye umunsi, ubonye ubuntu bwo kubaho, izo ni imbabazi zayo. Haleluya, twagiye. Amen, 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 amen. Haleluya. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Ndagukunda Yesu we, ndagukunda Yesu we, ndagushima Yesu we, ndagushima Yesu we, ndagukunda Yesu we. Hare Yesu shimwe. Haleluya. Haleluya. Amen, 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 amen. Tamba, 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 tamba. Ndagukunda Yesu we, ndagushima Yesu we, ndagushima Yesu we. Yesu ndagushima. Amen. Tuguhaye icyubahiro Mana, tuguhaye icyubahiro Yewe Mana. Simbuka, simbuka, simbuka. Tambira Imana. Vugiriza Imana ipendo niba urifite. Vugiriza Imana impundu. Himbazwa, himbazwa, himbazwa Yesu, himbazwa Mana, himbazwa Yesu. Mwuka wera, turagukunda. Ya Yawe, ya Yawe, ya Yawe, Yawe manuri ya Yawe, ya Yawe, Yawe manuri ya Yawe, ya Yawe, Yawe manuri ya. Tamba, tamba. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Reka dusome Matayo 22 umurongo wa 37 kugera kuri 40. Matayo 22 umurongo wa 37 kugera kuri 40. Amen. Haravuga ngo, nawe aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. N'irya kabiri rihwanye naryo ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri ayo mategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanuwe niyo yuririyeho. Amen. Imana ishimwe. Nawe aramusubiza ngo ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Imana yacu tugomba kuyikunda, ni itegeko. Ugomba gukunda Imana, ugakunda abantu b'Imana, ugakunda iby'Imana, ugakunda imirimo y'Imana, ugakunda iby'Imana ikora, ugakunda Imana yakuremye, Imana yandemye, Imana yaturemye.
ikadushyira muri iyi si, ikadusukira umwuka duhumeka ku buntu, ikabiduhaye umunsi. Imana tugomba kuyikunda kandi ihora itegereje ko tuyereka ko tuyikunda. Ngo nawe aramusubiza ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Ntago dukunda Imana kubera ibyo iduha, ntago dukunda Imana kubera ko hari ibindi tuyitegerejemo. Dukunda Imana yacu kuko ari Imana gusa, kuko ari Imana yaturemye, kuko ari Imana iriho, kuko ari Imana iyoboye, kuko ari Imana umutegetsi w'abategetsi. Ni itegeko ko tuyikunda. Ngo nawe aramusubiza ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Kandi tugomba kuyikunda n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose n'ubwenge bwacu bwose. Vuga ngo ubugingo, umutima n'ubwenge byacu bigakunda Imana. Ibikorwa dukora bikaza byerekana urukundo rw'Imana. Ubu mu bugingo bwacu hakaza herekana urukundo rw'Imana. Mu bwenge bwacu hakaza hakorerwamo ibikorwa cyangwa se tugendera mu bwenge bujyanye n'iby'Imana ishaka. Gukunda Imana ni iki? Ni ugukora ibyo ishaka, ni ugukora ibyo yategetse, ni ukubahiriza ijambo ryayo, ni ukuyumvira. Igitondo agira ngo wongere ati Imana ndagukunda. Ujye ugiramo n'igihe no mu masengesho yawe unyuzemo ubwira Imana kuyikunda, ariko bikuvuye ku mutima, pana kubivuga ku munwa gusa. Imana ishimwe. Ngiryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere, itegeko rya mbere, gukunda Imana. Ese ukunda Imana? Ese wigisha abana bawe gukunda Imana? Ese abo mu bantu bakundisha Imana? Aka ni akabazo, ni wowe wo kwisubiza. Muri iki gitondo turasengera urukundo kugira ngo dukunde Imana. N'irya kabiri rihwanye naryo ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ikindi Imana idusaba, tegeko rya kabiri, gukunda abandi, gukunda bagenzi bacu, gukunda abo tubana, gukunda abo Imana yasize mu buzima bwacu, kubakunda bagenzi bacu, kubakunda abo dusengana, abo turi kumwe, abo duturanye, nta zindi nyungu. Rwa rukundo rw'abajya mu ijuru, apana rwa rundi ruvuga ngo reka mukunde ngo nawe ejo azarunyishyura. Hoya, urwo si urukundo. Rwa rukundo rwa Yesu ni rwo hano ruri kuvugwa. Ukamukunda, ukamugirira neza. Biratangaje kubona no mubera hatakibamo urukundo. Mwene se arashima Imana akumva birakubabaje. Ibyo bintu bibaho. Cyangwa ashimye Imana kugira ngo dusubizemo intege, natwe ivuga ati Uwiteka ari mu mudugudu hari gukora. Hari ibintu bigenda wumva ukumva urumiwe. Gukunda Imana, Yesu yaradukunze ntacyo yaduciye. Ugomba gukunda mugenzi wawe, ngomba gukunda mugenzi wanjye ntacyo mutegerejemo, kuko urwo ni urukundo rw'abisi ruvuga ngo nzamusura kubera ko nawe azansura, nzamutwerera kubera ko nawe azantwerera. Oya, urwo si urukundo. Nta rukundo rurimo. Urukundo nyarukundo ni urukundo rukunda nk'uko nanjye nikunda. Abana bakunda ababyeyi, ababyeyi bakunda abana, abagore bakunda abagabo, abagabo bakunda abagore. Hanyuma abantu bakundane, imiryango ikundane, abakristo bakundane, abana b'Imana. Muri kuri 40 bavuze ngo ayo niyo mategeko yombi. Amategeko yose n'ibyahanuwe nibyo yuririraho, byose bibera mu rukundo. Reka dusenge, tugiye gusengera urukundo. Urukundo rurabuze. Tugeze muri ya minsi ya nyuma, urukundo rubaye ruke. Abantu ahubwo bari kwikunda cyane. Birababaje muri iki gihe, abantu bari kwikunda cyane. Kandi ijambo ry'Imana ryo riri kuvuga ngo kunda mugenzi wawe. Icyo umuntu abibye nicyo azasarura. Nubiba urukundo ugakunda abandi, nawe Imana izajya ihagurutsa abagukunda. Nubiba urukundo ukabera abandi urugero rwiza rwo kwerekana urukundo, nawe Imana izajya ihagurutsa abandi bafite urugero rwiza bakwereka urukundo. Icyo umuntu abibye nicyo asarura. Haguruka ukunda abandi, mwareka inzangano, reka uburakari kuko bwirukana urukundo. Bihanganire, urukundo rurihangana, rurababarira. Niba koko turi kujya mu ijuru, mu ijuru harimo y'urukundo rwishi. Yesu yaradukunze aranabitugaragariza. Niba koko turi kujya mu ijuru, kunda abandi. Niba koko turi kwizera Yesu wadukunze, kunda abandi. Aho uri, aho se, aho barizwa, kunda abandi. Muri uwo muryango Imana igusizemo aho ngaho, bakunde nyine uko bameze. Ubasengere, ubiyiririze, ujye imbere y'Imana, wereke Imana imitima yabo. Uwiteka nawe wenyine wayihindura. Ariko turabakunda kandi urukundo ruranesha, urukundo rurakiza. Haleluya. Urukundo
ruranesha. Bishyira kera ubugome bugacogora, bishyira kera abagizi ba nabi bagasanga baruhiye ubusa, ukabahata urukundo. Ugukoreye nabi mukubita urukundo, umwihorere maze urebe ngo aragira isoni, azageraho aruhe. Ndagira ngo twitoze urukundo. Iki gitondo reka twongere twisengera urukundo, imbuto y'urukundo, umwuka wera njya dusukira urukundo, tubihanganire, tugire ibyiringiro. Urukundo rurakenewe muri iki gihe. Wumva ugiriye mwene so neza, wumve wishimiye abandi, wumve wishimiye abo muri kumwe, wumve unezezwe nuko abandi baguwe neza, wumve bigushimishije, wumve urabakunze nta zindi nyungu. Nubona umuntu yabuze umutelefone umaze bite uri amahoro, umeze neza. Urukundo Yesu yaradukunze arabitugaragariza, natwe dukunda abandi. Imana ni urukundo, natwe dukwiye kugenda twerekana urukundo. Mana ndagushimiye, turagushimiye ko uyu munsi wongeye kutwibutsa kugukunda, kandi kugukunda no gukora ibyo udutegeka. Turisengeye urukundo, waradukunze uduha Yesu nta kiguzi, umubidukorera ku buntu. Nyemera wongere utwuzuremo urukundo Mwami, natwe tugukunde, kuko nitwuzuramo urukundo turakora ibyo ushaka, nitwuzuramo urukundo turagendera mu mugambi wawe, nitwuzuramo urukundo turakubaha, nitwuzuramo urukundo turakora ibyo ugambirira, nitwuzuramo urukundo turahagarara aho ushima ushaka. Mu izina rya Yesu, mu butware bwa Yesu, ongera Mwami, kangura imitima yacu kugira urukundo. Mwami tugukunde, tukwizere, tugire ibyiringiro ko nitugukunda turashyira ibyiringiro byacu byose muri wowe. Nitugukunda turasoma ijambo ryawe, nitugukunda turakurikiza icyo dushakaho, nitugukunda turahagarara mu mwanya wishimira. Haleluya Mwami, ongera watsa umuriro w'urukundo muri twe. Twongere tubumve urukundo rwawe, twongere twibuke imirimo yawe, twongere twibuke ukuntu wadukunze, natwe tugukunda. Twibuke ukuntu watanze Yesu, natwe bidutere kugukunda. Twibuke ukuntu tubabarira umunsi ku munsi, bidutere kugukunda. Twibuke ko tugomba kugukunda kuko uri Imana yacu, Imana yaturemye, Imana yatugiriye ubuntu, ikaduha ubuzima, kaduha umwuka wayo. Mwami bidutere kugukunda, bidutere kukubaha, bidutere gukora ibyo ushima kandi ushaka. Ndasenze Mwami, suka urukundo mu mitima yacu Mwami, dukunda abandi, dukunde bagenzi bacu, dukunda abo turi kumwe, dukunda abo dukorana, dukunda aho turi. Mwami Yesu, kuyu umuriro w'urukundo. Urukundo rurabuze mu bantu Yesu, ariko habonetse urukundo hari ibintu byinshi byakemuka, abantu babana mu mahoro. Suka urukundo mu izina rya Yesu. Jambo ryavuze ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Hari aho bitunanira, hari aho tunanizwa, hari aho havuka ibintu bikaducanganya. Mana ro badukorera nabi tukumva turazinutswe, ariko ngira woza imitima yacu. Ubabarira abantu inzangano, ubabarira ubugome bugenda mu mitima y'abantu, ubabarira ubugizi bwa nabi, ubabarira kutishimira iby'abandi. Satani yahagurukije inzangano muri iki gihe. Sohora mu mitima yacu, sohoramo Mwami, ahubwo twuzuzemo urukundo. Imitima yabaye amabuye ikavamo urukundo, ikabura urukundo. Ongera usukemo ihinduka inyama nzima, yuzure urukundo, yuzuremo guca bugufi mu rukundo, yuzuremo ibyiringiro mu rukundo, yuzuremo gukunda abandi, yuzuremo kwishimira abandi. Mu gihe nk'iki Mwami, urakoze Uwiteka ko tuhaye urukundo, tugakunda bagenzi bacu, natwe kandi tukagukunda. Mana turagukunda, Mana ndagukunda, turagukunda Mana. Niwe wadukunze mbere, urabitugaragariza, ariko uyu munsi umve ko tugukunda Mana, umve ko tugukunda, ko ari wowe watukunze, ukatwiyereka, ukaduha Yesu. Turagushimira ko tuje mu rukundo. Abatugana tubakunde, abadutelefona tubakunde, abatadutelefona tubakunde, abatwibutse tubakunde, abatatwibuka tubakunde. Dukora urukundo rwandi ruzatugeza mu ijuru, urukundo rufite impamvu rusohoke mu buzima bwacu. Ahubwo dukora urukundo kubera ko Yesu nawe yadukunze. Turagushimiye Mesiya. Amen, amen. Shalom, shalom. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezeri kuri mikro. Mwibuke gukora subscribe na share. Shalom.